Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Seng Ribhoi Youth Federation hadiin ka jingsong jingyalang jong ka Central Executive Committee menta kasngi ha office trekam ka Seng ha Saiden kalapin pau bahkan persyak jur ya ka jingte ya ka Taj Resort and Spa ha Umyam kat ba ka Sorkar Jilla kampat la ban pentrekam ya ki artli ki mat jingdawa jong ka Seng bakin thup ya ka inline permit bat ban penhe ya ka ding sun ha umroi Habakran cikla pathai kubor uba people thank you u president barangba jong kaseng uloong ba kaseng baro shikata kamban se banchu ngap jar halor kani ka jingthmu ka sorkar namar ka jingdon jong ka general council kaseng hakini ki khindiat sngi baladep bat ba kaseng kayo iru ya ki jingja naki jingekhi jong kaseng green tech foundation hakini ki sngi baladep Utay unong yalang barang ba kaseng ulay atho ba kibabun na kipat ba kamtam kitu kibaju it bat shania ha kaseng kilapun bat wat jingtip na halor ka nongrim jong kaseng ha kabay day bat kateka jingtmu tay ka sorkar ya ka Taj Resort and Spa ha Umyam Henry ula jubab iki bayakan ni kamat anhap banya tay shwa ha ka CEC kaseng kabalabo ban penlong menta kasngi Shu uba people thank you la pensyai halor katu kat netali kimat jingdawa. Menasngi ngiyo benti penyak jeliu hi kabidi bekam kaba ngiyui hapo gari ka jingja hapo gari jungi badbun hi na plengki world wisher ki beit ya ka Seng Youth Federation nadu ki pajba ki officers ba fair don ki MLA na Ribui district but kumjuru hawat haka ying ke jungi haka Seng ngi baro ki kwa bantip ka ka stan jong ka Ribui Federation haka bedi but kini ki jingmi jong ki jing huriura ki kunhun dawa ban long bandon no kata ka resort and spa hapo Ribui district ban hadu kini singi na ka RBF kamsem lakrani ka wara ka jing pelungo ki pajba bubun balang ka district Idon ki phone sangan nakalyang ki pajba ki bagi ya ka Seng ki officers bat ki pulit ki kwa bantip ka stan ka RBF kadon bat hagi ngong pajba haga sautri kanon ka isi ngin yakran ka isi namar ngimsim lala ban sim kanu ka benta nakidaw bang kadon ka general council ka ba tang sudah akan witerik ngiyong bangin pendep ka general council badi ka taraw ngi khamla ban yakran bat si benta kini ki jing yaki Tehadin kabangila syong menne berisngi ban ye perkat halor kata ka jingwan jong kata ka hotel industries hapo ka Ribui district jungi ngi kidon ke jing syathan ban ngi ruk nju na kaliang ka sunjuk kirang basnong jungi na po Ribui district kila ai lali kendu yo menteri rangba badan burom jong ka jela ka jungi bat kila ai ru ya karai lan kata ka stan ke jungki halor ketika isu ban snai kata ka Taj hotel lan kidon giong du 7 star te halor kani ngilai kran bat ngikwa ba lemba kalat pathai kubor ban pensngau syabaro ki nongsong snong jong ka Ribui district segi wel wisar jungi segi officers ki ba jangi bat yaki pajba jong ka jelai berkowai hagabidi bat ka stan kanang nongrim jong ka Ribui Federation halor kani ke isu bantai ya kata Taj ya kata 7 star hotel hapo Umyam nakaliang jungi kumba fitip nalu usnam kibalalej no kisnam arajar khatway khatar khatlai ngila yang hanorim bandawa ya ka ILP but hagitu kisnam ngilamat ru kijinge buna pleng kit khot jungi hadu lai banai kim sim lala banton haying ki har jengai na kaying kasam ki kun kiti banri banlat ban syakem ban penim ya ka jingdawa ILP tahaba ka sorkar kadon jingmut banwara ya kat kini ki development po state kabangi persya Henry ka sorkar kali kamram jungki ban perkat sengkong ba kadi ban penur long swa ya ka ILP hapo ka jela ka jungi nadu iti isnam hadu kini isnam mentaru ngidang yai im ke jingdawa jungi berpetrikam no ya ka ILP but ngiiro ya ka sorkar lemba ka rai jung ka Meghalaya Legislative Assembly
Haga kat kendai terik ubenai Disember jong stem ar kat kendai. Kalau pasru wat ikat resolution naga Meghalaya Legislative Assembly bandawa ya kajing penterikam no ya KLP hapo kajela kajungi. Kila pasat ya kani syaka Ministry of Home Affairs ban yo no ya kata ka cingsoi ban penterikam ya KLP. Hendak ngai mencisngi hapo assembly ka don kajing ya trai ni ka bakrau kata ka debate hapdeng jong Chief Minister Badan Burom jungi but opposition leader daga ba kala iru kacing krut kata kacing ya tainya ban kran hadu kudok tiru balai fimlek mapi ban kran ya home minister prime minister juga India bandawai ka LP nama nakaliang jonga ku chief minister kumbau penpau baula yai kran balai ru kacing tho Tementa ngi phai biang chaka ni benta jong ka jela ka jungi ka district ka ban kan ni kata ka touch resort and spa hapo umyam ya kan itu mentangi nakaliang ka RBF ngimong bangi persya lan ngimong bangi kersan lada ka sorkar kala suam menteri kamno ya ka LP haka jela jungi kanorim ban konglo bangi dawa kabar lala ka sorkar kan pendap no mardor ya ka Shillong Airport kemudian Homroy kamu nakal yang ka RBF kan dan kano ke jing persya ya ka jing one day jong kita ki 5 star dan ki 7 star hapo kari ke jungi naman ngi ba lada ka ta ka 5 star dan 7 star kan one hapo ka jela ka jungi lan ka district ka jungi ka jingkeli kalong begini ki turis Lana kita kibru ki bahas pak keleng saudong ke pertai. Onda ki wan syakata ka jaka syakata ka touch hotel dan kata ka touch resort and spa. Ban pelut put ya ke pisah ka jungki. Ka jingkeli ka jungki kalong hai kin ngam tharai ba kinwan da kita ki train. Kinwan be da ki flight. Telara ka sorkar jungi ka syukur ki ban snai kita ki 7 star hang ni. Kamdan jingmut ba kin expect ba utau turis buan fly na Delhi na Shabar kari unlan hang te hapo Guwahati airport kamut ki kali kamai ru baro kin yo lut na ki nong Assam kin chuan kai be kin wan kai be hang te kin chongsa ba kin phai de ti kali ka jing dawa ka jungi kalong ba ka sarkar swa ba kan ya khmat ya ka jing te ya ketika resort and spa jong ka touch hapo ka jela lan hapo ka district ka jungi kadai ban pendap swa ya atli kimat ke bangi menengirai ba gadi ban wara kawai menteri kamno KLP kabar ban penhe no ya ka runway ba ka Boeing aircraft kan land no hi hapo Shillong airport ngibu kini atli but ngi selok ru bat kesenjuk kirang basno jong Kariboy district Kebakila om ba kim persya lada kisna hakatu ka existing jongka Orchid Resort Lake Resort hande ngi yang menta ngin hapan persya na kaliang ka RBF ngin haban yakran ban persya ya kani ka benta na marbal tar adu ba pimpalla ban snai ka penhe ya ka airport ba kini ki Boeing aircraft kin land hapo Shillong aircraft Shillong airport kamdan jingmut ya ka sarkar bakat perkhat ban priang ya ki turis ki ban flu kin fly nawe jeka kin land Guwahati bakin sawan sepo Meghalaya ngidawai ka sarkar baka sarkar ke mardor ka di ban menteri kamno ika ILP bat kamde isu ban kedokti na UCM Badan Burom jungiru mde ban kedokti ba balai utai memilih ekran balai pemilih ekran balai majing thok na kaliang jongai balada nibur ka jingkular sa UCM Badan Burom lala tun kam ban ngin syat ngan syadu sepo jantar mantar na ha Delhi yala mafi kumus chief minister Badan Burom bad baro ki MLA grupun MLA Badan Burom ibangilasanya ke resolution bandawa na ka sarkar India ban patrikam na LP penino om tang ke jingtho om tang ke jingkran ngin penino dakadak don kam mali syat ngan sa Delhi ngin yale mi pi grupun ki MLA na kalian jungi pajba Kariboy district ngin lek lang senran lang syathan lang bat pi sadeli ban penurlong ke jingdawa
jong ka ILP penterikam po jela jeng kat kum ke resolution kepala pas kat kendai terik Disember arjat kat kendai ngiong bangi pedang ya ke development ngam tip hadu kan no to lung pedeng nama dalade hingi pat poi ha tu ka jeka hendai ke ba ngi yoi ngi ba kidon boong na bakan ta kita ki fauna floras ki badon ha tu particular lum tidon boong ba kidon kita ki sim ki bawan hair na keleng saudong ke pertai ki ban syong ban sa ha tu ka umyam lek kata ro ngam ngimpat tip ya hadu menta ki batip ngi hari boy district hi bawan ude tu amur falcon umbarok ngilatip and itu menta ngimtip what kind of species ki bawan kita ki kenjasim ki bawan tu but ki itu ki flora ki fauna ki badan hantur ngi ngimpat tip telah di keren pat hakabede bat ka Mariang baru ngidon ke jeng klik ke Mariang ngai tenat ya ka kenun seng GTF ka balami syahmat nadu ndai tangkeni ke isu pemeta hakiwi ki isu ngi kalami khmat banyak keren don ki basna ka slap halor ka wa umur apa ka wa umkra kila persya kila don ki bapek handai menta hakabedi pat ka jingsna jong kani ka hotel hau dulunong hi kumbang yong sepi bam ya mentangim palak ban kerani eru namar ki ngikran base pe ya katu ba mi mencisngi pat berkuar bohong ba kinsna ke existing dah ba kyong kinsna ke existing kamu what ya kata ru ngi nang persya ya menta balingi persya kalau ba kongsan ya ngi kalong bangin yo no ya KLP kena mengintip mana barung kamu darung baduk tu di bendon ILP darung gitu gi bayar spa ngimdon kamu kata KLP kadi menteri kam ubaduk umur spa kadi menteri kam solensar kata ka wei ngi dawa ba menteri kam no KLP naik ke dok tisu pi kemikran pi kamajing tho shau prime minister ne home minister te katu kam di ben mi isu lala kadon ke kli baron tu pung MLA yalam dan kam syatkan sedali na jantan mentaru kemun ngi pajba ngi kloi bangini asli sanran kawai kata kabar ko mo si mentan lada he invite ya kita ki 7 star dan 5 star ki tourism ki banwan ban pelut ika pisa ka jumki ka state jungi ngiong bat kinemuan ta dekat train kin penton kam ki flight ka jingkali jungi kalong kinlan hai Guwahati airport onda kilan ha Guwahati airport bayo long di gitu ki kali ki penasap kinamdan jimuntoy yangi kinong sungsnong jong kariboy lan jong kejela ba ngin long tang ki nong pek narut jong ka umyam ya kita ki bawan dari kali AS01 kalau ngi dawa kini artli penbiang so kini artli haka jela jungi kamu nakal yang karbf kamdan kanono jing persya la hiong kan sna sita lumpong deng ne kan sna existing kemudian katu ngi yamantang yong bengim persya ngin nang pay pendap suai kini atli menta ngin sanang ya keren pat ke menta ka ba kumbakalong menta filar compensate ya kijingsiu ban ngiu jingtip ru ba ladap khot tendaru ban penhe ya karanui fokus suai lade hakini ki benta penhe no e airport sastang mentai pat ya kenika 7 star ne 5 star lada yong sipo star ru dabu ngim dan kano kajing persya lada ka sarkar kapan bit penbiang ikini atli halal kan ikaman nakaliang jungi ka seng ngin sa bu daka jingtho shau siam badan burom bat kumju sa deputy siam badan burom jungi ya kastan ka bakar BF kadon kenang ba kanlong officially nalo kata ngila hakajing ya tainya mena hakajing ya keren hang ni ngiong ba kamdan jingmuntoy ki jingwan kini ki industry po kejela jungi ngikran ni kam kajam ngikran tingi la differentiate kabide bat ka manufacture industries bat kani ka hotel management industries nama ka tourism industries kadai ka second largest industries ka pathai bergawai handai kumba don bakdokti ya ki industries ki balasya khang kherdap mentah hapo bernihat ipip area bat ketika MIDC nakalian jungi ngi ongru ngin thoru kuisti bandawa na sarkar bakat hauno ya kata land seizing act
Kaba kini ki company ki ba hadu kini sngi kim don syuk nadu stem arajar lai sau san reu nyo kini ki factories ki benar berniat kibun ki belami no nak jela jungi. Ade hadu kini sngi pat hamla ban pentun kam syuk itu keceka. Ngi ben baka sorkar man kini keradap kalau jingmut ru ban penkelab yang sakawai keceka jong ka agriculture sya kata ka industrial area. Ade habangi page sya kata ka ipip ketika estate industrial estate ke jongpi ni na pedeng 60% kuman 20% gidi karena kibala khang lot baro. Tebali mai syu syawai daga pendu no ya kitu kibala khang dagi bun snem mentang. Kalau kini apli kimat keba karbef lembakan ke isi ke simekarai but sian kan dikendu no yau siam badan buram but deputy siam badan buram jong kejela kena bangin yo ban ada ke jingtho cakap sarkar.